Кызык. Эшиктин колпосун тарткандай болбоду беле? Ичинен 2-3 бурап тарткандай болбоду беле? Жатарга камурарда мынау киши кантип кирип келди бейчеки темселеп. Эмнеге кирип келди? Сыртынан гылдыратып, шылдыратып ачкыч салганы деле угулган жок. Жабык эшикти шырпалдырбай кантип ачты да, кантип кирип келди мышыкта жылып басып. Дабыш салып да койбостон, кире бериштен бери буйдалбай кысынбай тебелей келип, мындагы кишинин ич кийимчен тургандагы түрүн көрүп ийменбей, туура эле уктоочу бөлмөгө баш бакканы кандай? Жок издегенсип. Тарбия көргөн неме мынабунун? Эшикти тыкылдатып, черткилеп да койбостон, уруксаатсыз тебелеп кирип келген кандай неме өзү? Абулай укуп сен белең? Кечиресиң жолдош, сен каяктан, ким керек эле сага? Келем дебедим беле кайрылып. Кайрылып келдим балам. Балам? Кайсы баласы? Кайсы баласын издеген неме? Акылы жайындабы мына унун? Жергиликтүү жолдоштордун кечки сый тамагынан жаңы келип, жатмакка камданып, ак шейшеп капталган жука төшөгө салынуу керебетинин жанында ак майкечен чакмакты турусучан дардайып туруп калган Николай Аблеуховдун итиркеи келди. Керели кечки партиялык жолугушуу жыйындардан чалыккан партиялык жетекчинин үстүнө сөзө качырып кирип келген аз келгенсип. Жарым жылаңаш турганын көргөндөн кийин бурулуп нары кетпестен, сонуркап тиктеп калганын кантесиң? Кечиресиң, сен адашып келдиңби? Адашкан жокмун балам. Сен Абулай Укуп эмессиңби? Абулай Ухов? Эч кандай Ухов-Муховду тааныбайм, жолдош. Мүмкүн номурун алмаштырып алдың. Сен кантип тааныбай каласың? Абулай Укупсуң да сен. Кечиресиң, жолдош. Эшик кулпуланып турса чертип койбостон, уруксатсыз кантип кирип келдиң? Бул люкс номер. Мен Аблеуховмун, ЦКнын бөлүм башчысы. Ооба. Абулай Укуп атанбадың беле? Жолдош, сен адашып калдың көрүнөт. Адашпай этпей эле. Келем деп сөз бербедим беле? Убадама туруп келдим мына. Николай Аблеухов ташкенттиктер ардактап айтмакчы, жолдош Николай Аблеухов мойнун созуп, ирегеге көз чаптырды да калганын жабылуу турганын көрдү. Эшик ачылбаптыр. Таткычын кандайынан тартса так ошондой козголбой тур. А бирок ноча бойлуу, бети багжайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык, үстүндө узун этектүү бол чепкенчен, желкени туташ жапкан чым кыяк топуча мынабы дыйкан, ооба дыйкан, балким малчы, анткени түсү оңгон костюм-шымын үстүнөн түшүрбөй кийген майда чүйдө портактивдей да көрүнбөйт кебетеси. ЦКнын мейманканасынын жалаң люкс номерлары жайгашкан 6-кабатына чейин эринбей чыгып, каяктан таап кирип келди. Дагы бир байкаганы өзбектерден эмес. Белине бир байлам жолук тартынып ала чапан, ала допу кийинет эмеспи өзбектин мээнеткеч дыйкандары? Бу киши андай эмес. Балким малчы казактыр. Малчы казак. Балким каракалбактыр. Тартынбай кирип келгенин карасаң, а бирок кантип кирип келди? Түнкү саат 11-ге жолугушуу белгиленген жок элем, жолдош. Кайрылып келгеним ушул болду. Чок, бечаранын жакылеси ордунда эмес, жебөлөрчө ичип мас. Айылдан келген неме өзүнө окшогон малчы дыйкандардын тобунан бөлүнүп, 6-кабат мейманкананын баш айланткан кыйма чийме далисинде токтогон номурун таппай адашкан көрүнөт. А бирок ичинен кулпуланып эшикти кантип ачты? Сен кимсиң? Деди Аблеухов. Ошондой де, деди бейтаныш. Ошондой де. Кимдер менен келгенсиң? Кайсы делегация менен келдиң? Силер менен. Силерди алып келбедимби? Кайсы кабаттансың? Жер 7 кабаттуу. Вот сволочь, өлөрчө маз же орукчан? Жок, жетишет. Мээсин ачтып отурабы? Ойду тону дөргөн немени карудан сүйрөтүп, күчтөп эле кууп чыгартпасаң, өзү кызарып мынобурдан чыкчу түрү жок. Регистратурадагы кызматкерлерден же үргүлөп эшик кайтырган милициянын сержантын чакыртышы керек. Түн ортосунда үстүнө уялбай кирип барып, партия жетекчисинин тынчын алган кайсы жинди экенин ошолор териштирсин. Майка турусучан Николай Аблеухов жыла басып,
Керебеттин баш жагындагы жыгач тумбанын үстүндөгү кара телефондун тушуна барды. «Жинди болбосоң антпе?» dedi бейтааныш малчы. «Каңырышпы, жаныкпы?» Кечки сыйтамакта шишкебек, пало дагы не бир жүгүн даамды алдыга тарткан жергиликтүү жолдоштор акелеп жакелеп, армяндыкынан ашыра мактап жатып, Ташкент коньягынан 250 граммдан бир аз артык ууртатып койгонго, айтор телефонго колун созгон Аблеуховдун такт дегенден кыпындай кабары жок, оозуна алы жетпеген жапан малчынын кылыгына ачуусу бат кайнады. «Эмне? Сен ким менен эмне деп сүйлөшүп атканыңды түшүнүп атасыңбы?» «Сен өзүң түшүнбөй жатат окшойсуң. Таза эле кеп жебеген акмак турбайбы?» Кызарып татарган Аблеухов даалысын салып, телефондун трубкасын сол колго алып, кулагына такады да оң колдоп номурун бураганга ашыкты. «Акмак болбо», деди малчы. «Кимге айгак чыкмакчысың?» «Сөкүр» деп ойлоду. Мурда кийин мындай жагдайга кириптер болуп көрбөгөн Аблеухов ачуусунан колдору калчылдады. Зөөкүрлөр жаман ойлуу болот. Алардан бардык жамандыкты күтсө болот эмеспи? Кең чепкенине жашырып, колтугуна ката кирген курал жарагы болсо непадам арттан байкатпай жакындап, чабы иши да толук ыктымал мынча келген неменин. Телефондун 2 номерин сөмөйүнө илип айланткычакты Аблеухов шарт бурулуп, чаап салчу болсо коргонмо когомдонуп, көзүн албай бейтанышты беттеп турду. Кычаштык кылгансып телефондун тигил учуда бош эмес экен. Зыңылдагы жаңырды. Кайра чалмакчы болуп эңкейди. «Жанталашпа, өлтүрөт деп коркуп атасыңбы менден?» деди бейтаныш. Бул болсо унчукпай калды. «Куралдуу деп ойлоп атасыңбы?» деди бейтаныш. Анда номурдан тезирээк чыгып кетишиңди талап кылам», деди Аблеухов. «Башкача суранбадыңар беле? Төбөңөрдөн ныгыра басып, таш казандагы сууга чумкутуп атышкандагы жалдыраганыңар», деди бейтаныш. Сууга чөгүп бараткан суу аптыгып, Аблеуховдун деми кыстыкты. Акыйкатында кол салып жүрбөсүн, куралы бар болбосун койнунда дегендеги туюк соккон оюн мынабы чымкый топчан неме окуп салгандай туюлган эле Аблеуховго. Ошон үчүн коркуп атасыңбы? Куралым жок деп кекетип атат да керсейип. Керсейгендеги турмушу менен таш казанды козголгондогу сөзүн көз боечулук чымынын көрсөткүсү келгенден кишинин ой санасын бууганга аракеттенген шумпайдын ашкере оюнуна окшоштурганга үлгүрдү. Болгону окшоштурганга гана үлгүрдү. Болбосо чаргытып өйдө төмөндө айтабы? Ал түндө ойго келбегенде шайтанданып сүйлөйбү? Аптыккандан кере дем алды. «Кимдер суранды эле?» деди таң калып. «Абулайдын балдары», деди бейтаныш. «Ата жолунан кечкен күнү. Кыязы кайсы бир айылдын түмөн түйшүгүнөн жебиреп кеп салмакчы көрүнөт. Бечара десе, өзү деги кайда жүргөнүн билет болду экен. ЦКнын мейманканасынын 6-кабатында партиянын жоопту кызматкеринин люкс номурунда адашып жүргөнүн билгени жок ушу». «Сен...» Ооба, билем. Таап келгеним ушул болбодубу?» деди тиги бейтаныш сүйлөтпөй. «Мүмкүн...» «Айтпадымбы? Таап келгеним ушул болду. Эки дүйнөдө сага окшогондорум көп. Абыдан көпсүңөр». «Ким кимди окшоштурду? Кимге окшоштурганы?» Ушул жерден жолдош Аблеухов баятада кулагынын сыртынан 3-4 ирет кетирген бир маалыматты үрүл-бүрүл түкшүмөлдөдү. Байкасаңар мынабы малчы кебетеленген жүлжүк көз бейтаныш тантыганы менен фамилиясын окшоштурду эй. Байкадыңарбы? Абулайухов. Аблеухов. Абулайухов. Аблеухов. Балким тилин келтирип Аблеуховду деле таптак айткандыр. Балким таптап айткандан айылдык неменин тили оңду келбей калгандыр. Байкадыңарбы, жокпу, окшоштуруп атат. Анысы окшошуп атат. Таап келгеним деген эмнеси? «Бир келгенимде бириңер кесилген элеңер», деди бейтаныш камырабай. «Болголодубу?» деп бүшүргөдү Аблеухов. «Бириңер кестирген элеңер. Сен 11-де белең ошондо», деди бейтаныш. Муну укканда Аблеуховдун койбой колунда кармап турган кара телефону ыргып кете жаздады.
Pul kılıboy kalsın, karap turgansıp süylep atpayby. Sözünün buruluşuna göbürök kimisinen işara bolgonun, göbürök kimisinen ınta gorogonun bilbeybiz. Egerde saatına murun ajal torup, şoru kaynagan kimdir birönün atuga getkeni, tagırak aytkanda şorun kaynatıp atuga getirişkeni gozgol bolgonda, hay kim bilet. Tikesinen tik turgan öködaga kançaga deyri akıynek aytışmak. Mümkün Aybuýga gelbegen Ablewukov telefondun kulagyn gaýtalap burap, milisiýanyň akyp eşik gaýtargan serjantyn çukulundan çakyrtyp ise, kızıl furaşkasyn bir gapdalyna gyş aýtyp, gözüni alaytyp anysy jetip gelse terdep gurgap, kийинки okuyalar ganda önükmek, emne ızyçy çykmak aýtyşkyn tuğan. Gipnoz. Menin partiýalyk dosiýemde iňe-jüne çeýin bilgen gipnoz. Je bolbasa, dep oýlady şaştysy getken joldaş Ablewukov. Abaň oşondogy geçte ataň eköňe gelip, "Jakşy ele jaldyrady," dedi beýtanyş. "Aýagan joksuňar." "Emne? Emne diýdin aw?" Ablewukov töweden jegende seleydi. Egerde çoçugandan jaza taýyp gulasa, kaptalyndagy jumşak kerebetke çalkasынан gulayt bele, je jalankat gilem töşölüp parket polgo et betinen gulap sürdügüp jygylat bele, any da aýtugyn. Aýtor joldaş Ablewukov seň selip baryp oňoldy. Geçki sytamakda 5 bölüp jutkan 250 gram konyagynyň güýsü zamatda tarap, jylaňaç iki tizesi titrep, öňü kup-kup bolup çykdy. Te gaçanky 1938-nji ýylyndagy pionerden alyw gyzyl jagosyny tagyngan Koля Ablewukov anda çynda ele 11-de bolçu. Okuýany goşo jürgensip günü bugünküde eskergeni gantyp düşünsek, aralaşkansyp süýlegeni gandaýça? Özü gançada? Oba, bolgon. Oşondoy bir okuya bolgon. Kimden sotsialistçil, kimden kapitalistçil ekeni aýgyşkan tap güreşiniň jürüşinde irgelip, tap güreşi gurçugan kollektivleşdirүү jyldary bolçu. Kommunistçil jetkinçeklerden pioner gymylyna jan dili menen goşulgan Koля Ablewukov, iki ata ötken abasy Vladimir Ablewukovdun injenerlik kızmatынан gıyanat goldonup, sotsialistik mülkке suuk kolun salgandygyn, zavodtun temir tezegin köpden beri uğurdap jürgendigin jalpynın sotunda aýoosuz aşker elep, aýybyn betine goýup bergeni çyn. Kommunistik işenime oşentip gurçubady bele. Oşentip jetilbedi bele. Andyktan adysyna adyrda syymyktanat. Sovet biliginin jalyna galaryn bilgen abasy karangyny jamanyp gelip, atasy ekönün aldynda çögölüp, tüm bir malga çeýin ýylakdap jalbargany da çyn. Kola, haylanaýyn Kola, abirimdi tökpö el aldynda. Aýgakçyga görbe, artymda baldarym bar, meni aýdatyp ne muratga jetesiňer degen ele. Atasy kommunistik sözüni aýtyp uýatgaryp, kup çykdy ele üýden. Aýdatyp jok kıldyňar, dedi beýtanyş. Burjuaziýaçyl awasynyň tap düşmany gatary Gulagga aýdalyp, oşondan ary öň jyňsyz jogolgany da çyn. Sögü gömülbey jatat da gele, dedi beýtanyş. Kim gömülbey? Oşonuňar. Şaýtandy gipnoz. Balkim şaýtan? Şaýtandyn özü, dep jorudy Ablewukov. Şaýtan? Uşul sözüň murdagy sözleriňe goşboý turu, dedi beýtanyş. Kaýsy sözü? Süýlegende bolgan jok ele go. Oğuzunu açıp süýlemek tursun. Kınk etip ünün çıgargany jok. Ablewukov gözüni alaytyp emne derin bilbedi. Ata jolun çangan günden şaýtanga azgyrlybadyňar bu özüňer, dedi beýtanyş. Kim çanyp jüret? Kaçan çanyp jüret? Birok jaldyrgan Ablewukov bir gaptap gelgen bol suralarda içineň gaýrygança jobun dadil ukdy. Taş kazandagy suwga çumkup çokungandan tarta, dedi beýtanyş. Del oru tigendey del degen Ablewukov çak çelekey oy arasında taş kazan? Gaýsy taş kazan? Dep güdüktengenge jarady. Al azır talkalangan, dep maşyrlandy beýtanyş. Çirkösü menen çoğu talkalangan. Talkalap tura kılıştı. Çok, unçuguşu gerek. Sirktegi gözü boyamaçının aldında sol doyup çıkkan beçaraday görüp, tajriba kılganın toktatsun. Ablewukov on kolunu muştumun tüyüp, sol kolundağı telefonda mık çıgarmap kayratıncıydı. Çoldaş, kaysaktanın jolunu aytasın.
Kimder çanıptır dep suraganга камданды. Tamagын жасап комдонду. Суросу оозунан чыкканча жообу кулагына шак угулду. Менин жолумду чанышты. Силер чандыңар, деди бейтаныш. Эмне болуп атат? Эмне болуп атат тегеректе? Өңүбү же түшүбү? Мүмкүн Аблеухов өзү менен өзү сүйлөшүп жаткандыр эпкинтип. Күлүк ой болуп согулган суроосунун артынан өзүнүн жобу угулуп, өзүнүн жобу жаңырып аткандыр. Жергиликтүү жолдоштор акелеп жакелеп, кыйнап жуттурушкан коньягына акылдан айнытчу бирдеме чылап коюшкан жок беле деги. Өзүн өзү тыңшады. Өзүн өзү аңдыды. Жок, андай эмес. Айныбаптыр. Акылы деле жайында экен. Түшү деле эмес, өң эле экен. Коммунисттик дүйнөсү ордунда экен. Дагы эле баягы коммунисттик дүйнөдө экен. Ошол дүйнөнү солкулдаткан партиянын үлкөн жетекчиси болсо өзү жаңылып калчу Аблеухов бекен. Чыйыр алды. Мынча кең коммунисттик дүйнөгө кебетеси да, сүйлөгөн сөзү да кошпой турган маңдайындагы бейтанышты ден дароо тиктеди. Мүмкүн, мынабы бейтаныш өзү менен өзү сүйлөшүп аткандыр, көбүрөнүп, шыбыранып. Өзү суроо коюп, өз суроосуна өзү жообун узатып аткандыр. Суроосун туюк кармап, жообун угуза айтып аткандыр. Суроолорбу, жоопторбу деп күйгүздү бейтаныш. Мен көрсөткөн жолдо бардык суроонун жообу камтылган болчу. Аблеухов тилин тиштеп туруп калды. Партиялык курчтугуна салып, эптеп чыйралткан кайраты кайражана түштү. Мындай ашынган акарат сөздү илгеридеги көзү туюк Троцкий бухаринчилеринин заманында укса, буйдалбастан контр демектир. Буржуазияга кул жүргөн чет өлкөлүк бечаранын оозунан укса, сабаты чала капиталисттик агент демектир. Ал эми малчы кейиптенген мынау кишинин оозунан угуп, чара көрө албаганына бирсе арданса, биресе мээсинин ичине отуруп алгансып, эркине койбой кылт этип соккон ой санасын шыдыр эле окугандагы кудуретинин алдында өзүн алсыз сезди. Айласыз шылкыйды. Өмүрүндө партиядан же бир жеме, же сөгүш угуп көрбөгөн жаны саясий мансабынын эртеңине кабатырланды. Ташкенттиксиңби? Ташкентке келеримди кантип билдиң? Деди айыптуудай дабышын жапыз чыгарып. Кааласам бул жердикмин. Кааласам ал жактыкмын, деди бейтаныш. Каяктык? Москваны көп айландым. Барса баргандыр, кыдырса кыдыргандыр. Чын эле сонуркап барганбы же жалгандан сүйлөдүбү, ким билет? Бирок саякаттап барып эле тим болбой, бейтаныштын Москваны көп айланып чыкканы таң калтырды. Москвада эмне жумуштап деген жаман ой кетти. Орустун арасында тукумум көп, деди бейтаныш. Кечиресиз, эмне? Аблеухов башын чулгуду. Москванын жарымы, деди бейтаныш. Жарымы эмне? Өздөрү билбейт, бирок уюган элдин тең жарымы менин тукумум. Кечиресиз, сиз кимсиз? Деди чарасы жок. Ошондойде. Ушул сурооңу кайсы замандан тарта тотугуштай сайрап, кайталап калганыңды билесиңби? Деди бейтаныш. Аблеуховдун бала болуп башына сары жүн чыгып, коля атыгып эс тарткандан эле билгени бул заман ленинчил коммунисттики. Чокунгандан тарта, деди бейтаныш. Бирок моюн бербей, адыркы сурооңдун жообун унутпай жүргөнүңөрдө дүйнө бузулмак эмес. Бузулмак эмес? Тиги унчукпады. Экөөнүн жаңыдан гана башталган жакын сырдашуусун бузуп, эшик чертилди. Эки мердебет тык-тык этип сыпаа чертилди. Эми мунусу ким? Шериге окшойт сыягы. Баятадан канча мүнөт өттү, 5 10 эшиктин артына шеригин кайтатып койгон тура көрсө. Жойкурлугун жүрөгү түрс-түрс сокту. Бул эмне деген маскара? Акылга сыйбаган бул көрүнүштү эмне деп атоо керек? Кутум, деп ойлоду Аблеухов. Эшик баягыдан катуураак чертилди. Ташкенттик чагымчылардын кутуму? Кантип ушуга да барышты? Кутурушканын мен буларга көрсөтөм саясий чагымды, деп ойлоду Аблеухов. Эшиктин артынан тааныш үнү угулду. Таанышынын «Жолдош Николай Николаевич» деген үнү угулду. Катардагы бөлмөгө жайгашкан референт жууп, уктардын алдындагы дагы 50 граммдан алдырып, бейпил түнгө алап коймокко баш бакканы келген болчу.
Аблеухов колундағы телефонды ордуна коюшту эми эстеп, майка турусучан жылаңайлак аттап путап жетип барып, илгичин тартып эшикти ачты. Ой, кечирип коюңуз, жолдош Аблеухов, мен билбей эле. ЦКнын бакыйган бөлүм башчысынын ак майкачан, чакмактуу турусучан, дардайып, эшикти аңырайта ачарын күтпөгөн референт көзүн алайта артка кетенчиктеди. Сүйүнүп кеткен Аблеухов чебелектебейди. Кир, эчтеме эмес. Бөлөк бөтөн белек. Тала түздө боло берет. Кир. Мен азыр халатымды жамына калайын. Жолдош Николай Николаевич, кечиресиз. Жакшы уктаңыз деп айтып койгон эле, айтайын десем 10 мүнөттөн бери телефонуңуз асылуу. Сүйлөшүп аттым. Бошобой. Берки 2 шеригибиз гана. Алар кошулбайт бекен? Коллективде сыйлабайт бекен? Шефтин акыбалын билмекке мени жөнөттү да ириде. Аларды азыр телефондон чакыртып алабыз. Жүрү. Көз боемочулугун көрсөтүп аткан адепсиз коноктон эми коркпой, керек болсо экөөлөө-үчөөлөө эрмектеп суракаларына шерденген Аблеухов халатын жамынмакка уктоочу бөлмөсүнө жөнөдү калдаңдап. Экөөнө эми эмне дер экен? Үчүнчүсү келсе, үчөөнө эми эмне дер экен? Кирип келди да, жыгаш шкафка бурулбастан кая туруп калды кыймылсыз. Каякта? Каяка жоголду жүлжүк көз бейтаныш. Жүлжүк көз бейтаныш. Турбады эле бөлмөнүн ортосунда беймазага салып, көздү ачып жумгуча кайда басып кетти. Дабышы да, шыбышы да чыкпайт. Калганын артын карады шкалап. Жок. Халат илинген жыгаш шкафтын ичин карады аңтарып. Жок. Чоочун дабышты укканда чочугандан балконго чыга качтыбы? Дегенде башын чыгарып, анан босогосун абайлап аттап, балконду карады. Жок. Душка жашынып калдыбы балекет? Артка шарт бурулуп чуркап басып, душу менен дааратканасы жанашкан бөлмөгө баш бакты. Жок. Дайыны жок. Изин суутуп дайыны жок. Балкондон балконго аттап, коңшу номерге өтүп кетти секирип. Кайра уктоочу бөлмөсүнө энтеңдей кирип келип, балконго чыкты жулунуп. Жок. Мүмкүн эмес. Коңшу номердин балконуна чейинки шатысыз 2 метр аралыкты аттого улугайган неменин мышыктай түйүлүп секирсе дагы шаасы жетмек эмес. Балкондун тирөөчүнө артылып ылдыйды карады. Жок. Таянып өйдөнү карады. Жок. Жер жутуп кеткенсип дайыны жок. Жана бир сыйры айланта карамакка дааратканага жөнөдү шашыла. Жамын айын деп коюп, халатын дароо жамынып албастан, шефинин даараткана менен балкондун ортосунда ак майкачан, чакмактуу турусучан, жылаңайлак каршы терши күшүлдөп чуркаганын карап, референт таң калды. Аз уктадыбы, көп уктадыбы белгисиз, жалаңка таар салынган тактайдын катуулугу ноюта өтүп, сол капталы талыгандан оң капталына оодарыла бергенде, чапташкан көздөрүн ачпастан чала була ойгонду. Сөрүгө жетер менен кончун копшой бошотуп, чокойун эптеп ыргытып, кийимчентейден узунунан кырданып кулачусунда, курама төшөктүн бир учун үчбүктөп жазданганга жараган экен, катталуу учун жаак алдынан оңдонуп тартты. Кайра уйкуга мемирей сүңгүп баратты. Кимдир бирөөнүн доома тарткан үнү угулгансыды. Мени таштап кеткениңе жол болсун. Эч кимди жалгыз таштагандай болгон жок элек. Баарыбыз текши тараганбыз, деп ойлоду Бактыгерей элдир-селдир. Түшү өңдөндү. Таштап кеткениңди кантип танасың, деди тигил неме. Түшү тереңдеп бараткан өңдөндү. Токары да, слесары да, ширетүүчүсү да, көрүкчүсү да, барсканчысы да тегиз аралашып, 8-9 киши бир жоро болуп отурушкан эле, көбүктүү сыра толтурулган чоң-чоң банкелерди тегеректеп. Бирөө жарымдын ордунан тура албай сеңселип, суналып жатып калгандай болгон эмес. Жеңин жоон билектен түрүнгөн, чоюн билек жанагы токарың сыра менен аракты алмак-салмак ичкенде да суламак беле тобо. Арак менен сыраны теңме-тең чалып аралаштырып туруп, кулкулдата жуткузган күнү да көкүрөгүн керген көрүкчүң менен башын ойдолоткон барсканчың оңой менен жыгыла койчулардан эмес. Мени калтырып кетпедиңби, деди тигил. Каяктагы даамы жок кепти сүйлөйсүң. Кудайды карасаң боло. 2 аягынан алдырып калып калса ушун мен калып калмакмын, ичкен жеримде көмөлөнүп, деп ачууланды Бактыгерей.
Tigil göşörüp bolbodu. Taştap getdiň, dedi. Barybız gündügide ele içdik go. Dogurungan kimsiň özü? Dedi Baktigirey ünün golduratyp. Uykusonun ortasında uşul sözün goro jaňyrta aytkanyn tuyup kaldı. Aytdy da uykusu bölünüp, oýgonyp baratkanyn tuydu. Tüýşük salgan tüşü öňüne aýlanyp baratkanyn tuydu. Tüşü öňüne aýlanyp kalganyn tuydu. Dogurungan kimdir biröňüň goronun içinden süýlenip atkanyn tuydu. Antkeni oşol kimdir biröňüň önün baş jagынан daana ukdy. Taştap getdiň. Iki ayağı çalıştay teňsile basyp, jolun jalgyz ulant dele jorolaşdyrdan hiç kimdi goşa erişte gelgen emes. Izine jaňylbay düşüp, üýün tap gelgen kimisi. Baktigirey başına degende akyryn götürüp, üýün çykkan jakka şeksenay gyňaýdy. Gyňaýdy da wagt öňünde biröňün jer çiýgen uzun etekli bol çepkençen, başında çymkıyak topuçan biri turganyny gördü. Uykulu gözü umaştay açılıp jüregi ozuna tygyldy. Kaydan jüret munusu tün içinde. Oğuzdan gelmesi düşkenden gözü çekçegen Baktigirey orundan çapçaň öýde bolup, kojoýundun uluk zatysy goroga girip algan garan jakka burylyp, şoň-şoýa oturup kaldı. Gözün üýür aldyrdy. Ötken taňda Yunus Handyň gümbözünden görgen uzun etekli boz çepkençen, başında çymkıyak topuçan beý tanışty tanıp durdu. Demin gatdy. Aýly tündögi baktyň görekösünde jüdün aýra görbese de, noça boylu beti bagjaýgan, gögala juka sakalçan, juka moruttu, gözü jymşyk kişini elestetip durdu. Kaçan girip algan goroga? Çoçun üýdüň gorosunun törüne özün küçülep uluk saty jok ötüp algan emnesi? Jüregi törs ete türsülü kakdy. Surolu garady any. Meni taştap getkeniňi gantyp tanasyň, dedi ötken taňdan tarta öň tanyş bolup kalgan tigilneme. Özüňiz jolga saldyňyz go, dedi Baktigirey. Kantyp, dedi tigil çoçugansyp. Artyň agylçaýbay jöne dediňiz ele. Andan meri meni iki ret taştap getdiň. Kuday ursun. Andan beri sizge jolga elekmin go. Kantyp, dedi tigil açulanyp. Sosuň bu kantyp. Kantyp, dedi şaşsy getken Baktigirey. Gündüzü gün gıygaştagan malda bir taşsadyň, joroňdan teňselip gelatganyňda ikinci jol aýnydyň. Baktigirey surulu katıdı. Üçüncü depteriňi çala жазçuňda yüzüňi burup ketmediňmi? Çün ele. Ansyn tanalbas Baktigirey. Gaýsy çymyny darganyň kim bilet, işi kılsa bet maňdaýyndan ele bir görgen kişisin kaçanky bir uzun ulamışga aralaştıra жазıp, gebete geçpirin kup keltire жазaryn жазıp alıp, esi çykkandan syýa galemin ırgıtyp ýegenin estedi. Meni görör zamat kalemiňdi ırgıtdyn. Oba. Joroňdan gaýçy jolunda gabylyp kalbaska tyrışdyň. Baktigirey joldu boýly ösken tıt baktaryn tüptüy basyp gelatçysynda düýneniň dürbeleňin tım unuta uktap kalyny güksögenin estedi. Sözüňde galet jok, dedi erksiz. Jazyňdy ulant, dedi beý tanışı. Baktigirey tınşap kaldı. Saýçuul menen jolukkanyň aýagyna çygara ukmakka kulak saldy. Kantesiň, kişi görbegen suwazyn agan aýban. Çukuldap kalgan beýtanyş sakaldy kişi eken, sakaldynyň aldynda at gölüňün ürkütüp turgany ne jakşylyk. Gök bıştysyn joşutkança aşykkan saýçuul, tizgindi bulkuy tartyp yerden eýildi. Arwaňyz aksakal? Arwa, dedi beýtanyş. Sakaldy kişi söz başlamaýyn, göçmün balası ozuny onçukça emes. Saýçuul ýybagyla jerde garap meltiredi. Söz güttü. Ne tikenekde gözlerin jıltıratıp, saýçuuldy synaý tiktep turubu, ne at jalынан aşyra garap, ay jarık tündögi talanyň gyryn telmire tiktep turubu, beýtanyşy ün gatpady saamga. Kamarabayt, ünsüz sözsüz meltirep kamarabayt. Saýçuul je bastyryp get albay, je aýçu gibi bolsa batyrak joğunu uzat albay, ýetapkan oň toýsuzdandy.
Gonsa bu tegereke joçunun ele baldary gonmak. Joçunun gaýsy balasy bolup ketdi bu dep büşürkedi. Jalgandan tamagyn jasady. Mınça geyip algansyň balam, dedi beýtanyş. Tuğanım ölüp, dedi Sayçul. Ögödöýüňer üzüldü oşentip, dedi beýtanyş. Oşonun kabarına joloçulap, dep üçküründü Sayçul. Hey balam, geýgeniň menen jüýnüň tiri, jurtuňdyň at götürgüs jügü moýnuňda. Aldagy ızaňdy jut, unuta tur. Iyık yasa jolun tepselegen anturgurlardyň geçepetinden ata jolu kulbay öçüp baratgan çakta bir Sayçuldyň kara kişiden çoku talaştıra gamçy jegendegi gordugy da gordukpu. Oň boýt debedim bele alaryň, dedi beýtanyşy. Konuşdan jaňy uzap çykyp sır boyu çukul emerilgen jerge çeýinki jolda ilkite bastyryp gelatganynda Teňiri murgur teňiz bukanyby dep gekengendegi kaynagan açosun gekti Sayçuluň dal üşüntep tıygansy dele. Oşonda goýsanasyn gözü açykdan beter okup salgansyp şydyr aýtdy. Gıraky çaldardan eken go dep tükşümeletdi Sayçul adegende. Joçunun gaýsy balasy bolup ketdi. Gaýsy balasy joçunun? Gimisinen? Igyn tap suray albaýgysyndy. Şaşbagynyň, dedi beýtanyşy. A görü anturgurlardan azgın çıkkanın tamay aýtdyň. Kaçan aýtyp jürüm? Neni aýtyp jürüm? Hey gokuy, tala gezip gelatyp oýga çömülgenimde gurgan janym ugyza süýlep jübergen okşaboýumby? Oýumdy. Özüm menen özüm süýleşip ýygen turbaýymby termelip? Süýlep ýsem gerek de bojurap, degen Sayçul jobuny uzatdy. Hey aksakal, azgın boluşkany jalganby? Al ortada beýtanyşdyn jegim ekenin anyk bile albaý, jebirö jarmyna dadil okşoştura albaý esi eki. Joçunun gaýsy balasy? Gaýsy balasy joçunun? Gimisinen taragan, gimisinen? Geýgeningdi ukdum, dedi beýtanyş. Siz? Joçunun atasymyn, dedi beýtanyş. Gaýsy joçunun botam? Debirpöýdi Sayçul. Ataň joçunun. Joçunun? Dep çoçudu Sayçul. Oba joçunun. Hey! Öňünde eşitkenince tüşünde eşitkenini aňdabay, ugup turgan kulagyna, görüp turgan gözüne işenbey, esi ogondan erden gıyşayıp kaptalına op baratkan Sayçul, şapalak kamçını taştay sala, gök pıştının jıgılı jalın koşogolda uştap, kulap düşpöy az kaldı. Ekiyinin götörüp entikti. Jal tutamdagan gebetesinden jazbay gözüm bardap, beti bağı jaygan gögala juka sakalçan, juka muruttu karyanın yüzüne üyrüldü. Jımşık gözlerine jaltan garadı. Gözlerine urundu. Karyanın irmelbegen gıygaç gözleri arbaganday tikteydi eken. Tikenek dey gadaldı. Esil Çıngiz atamın arbağı aldımda. Maňdaýymda Çıngiz atamın arbağı turbu jyly olup, dedi Sayçul arbalyp. Oba. Kagılayın jasatkan egem. Ünüm teňirge jetken beýim, dep göýrendi gemşiň degen egi. Kagılayın at arbak. Arbagyň tiri belem. Çebelekde attan düşkönçe aşykdy. Kagılayın at arbak. Arbagyň tiri bele. Tiri belen. Çögölöy gelip arbaktın ayağına jygylgança aşykdy. Üzöngüge ilingen butun şaşıp puşup çıgarıp, jürgölöy basıp gelip çögölöy kalıp, ebirep jevirep öngüröbiydi. Ünüm teňirge ugulgan beýim, teňirim jalgagan beýim özümdü. Arbagyň bizdi çanyp ketgenbi desem antpepdirsiň. Şorubuz tübölüke gatyp arbaktan sırt kaldykby desem antpepdirsiň. Aýlanaýyn ata arbak, aytaladan gezgelerin gaýdan bildim. Bir garasaň kalgagar tonu gapdaldap turgan, bir garasaň askarly tonu tayanıp turgan, bir garasaň iki tonun arasındagy boz talada ırgalyp turgan, bir garasaň oşol talanın üstünde sabalap uçup, bir garasaň galdaygan çoň galanın üstünde salaňdap turgan, bir garasaň çatırdy japys, jepiregen sary tamdyn eşigin sagalap turgan ata arbak, emimintip 5 ele garyny odarylgan, abiro gazaptu beşenesine garaça jürünün tagdyry bekem çiýilgen beçara urpagyna ay jarık tünde
Sır boyunun üstündögi gamgak şıbaktuu kakır talada, kak mangdayынан çıkıp gez gelip durdu. "Kayda jürdüň?" dedi gemşiňdegen Saýçyul gözünün jaşyn çuurtup. "Kayda jürdüň arbagy biýik atabız?" Tögörekdi töpçenep, törtke böldüm ele, törtöwnün ukum tukumu azgın jolga azgyrılıp, azganyna mençelik küýüp, mençelik sızdadyň, dedi Çyngyshan. "Ha?" Saýçyul esin jyýyp şaşyp kaldy. Suramaka şaşyp kaldy. Uşuladyr al eren menen tereňden arasynda azgyn jürgen tolgon Çyngız balasy üçin emes, moğul ele sır boyunda töý gaýtaryp kur bolup, karadan çykkan teňiz bukaga malay jürgen jaý joçunun top balasy üçin suranyp galuga ülgürmöge gerek eken aňdasa. Ata-babalardan te almystakdan akylga salyp tegeretken tajrybasy uşunday. Jyly olup bir gelgen ata arbak geçke turbas maňdaýynda şykalaşyp, esine uşul kılt etdi. Taş balesine öňgüröýbi? Aleke zamatda alaktatyp gözden gaýym bol eleginde, alakçy dünýeden garanyn taptyrbay, jabyly dünýege gaýyp bolup gaýtyp geteleginde jaý joçu tukumuna ötken ary kargaşaly, ary gargyşty josundu, jaý joçu, jaman joçu atygyp, Özbek Berdibektin jatyna jem bolmagynyň jandyrmagyny jandyryp kalsaň kaldyň, kalbasaň jok. Surap kalsaň kaldyň, kalbasaň taş bale da jok. Jamaçyly çapanyny sürülgen jeňi menen gözünün jaşyn ary beri sürtüngen Saýçyul, gaýsy jazasyna, gaýsy şoruna han joçudan emes, jaý joçudan jer jaýnap törelip kalyşkanyny bilbey, jaşoga toýup ketkende emi oşol jazmyşyn ertelige çykargapçyligenden bölek, agytyp akarat aýtgandan bölek argalary jok şordulardan armanyn tüp ataga akyryn oguzdy. "Jaý joçunun uwaly?" dedi. Çyngyshan tiriw kişiden beter gıygaç gözlerin juka jumup, eç kirbiçüde juka erinderin bekem gymtydyp, çydabaraň ukkanday gabagyn çytyp, buulugyp turdu. Oşonda Saýçyul genede çaganan 40 jyl ilgeri gadymky Özbek han kanyň joçu balasynyň kızıl gırgın, kandy bulondan esen kalgan tuğanın ekige bölüp, batyy balasyn tügel kırıp, jaman joçu atıkkanyň kara kişige bukaralyka öz golu menen jygyp bergendegi gargaşaly günden tarta gököýün teşken kaçanky bir aňyzdy öktö eske saldy. "Öz tukumуңdy teň görbegenden boldy. Aldyňa görnüşke gelgen baldaryňdy alabula görgenden boldy bilýümde." Arbaktan ölünkü tartkan, aynekte jıltıragan gözünden jaş çıgabı jok bu sızılıp, bilip bolboyt. Birok Saýçyulga Çyngız atasının arbagynyň gözünden tamçı jaş mölt etip kuyulganday tuyuldu. "Özbektin tukumu bu?" dedi Çyngyshan. Az öttübü, köp öttübü vakit belgisiz, az süýledi, köp süýledi, anysy da belgisiz. Oşonda Saýçyul munawy sözdü. Joň top joçu baldarynyň bir bölügi jaman joçu atalmagynyň anyk çojaýyn joçudan awalky ata arbaktyň ozundan öz kulagy menen ukkan. Mintip ukkan. Oşol güni oyga çömülüp sanaga gömülüp oturdum garagym. Jurtda gaňgan güýçünün kırbusy gara, çokusu ak gülölü güýçünün joçum ölgende uguzgandagy şoýkondu güýsünün şokumu bassam tursam gönümden çykpay azaly elem. Tuğuyruğu bir kuçak tulpardan kaçkanın uguzgandagy gaýrygy gündür tündür kulagymda jaňyryp, tuğrumdan şumkar kaçkanın uguzganyna güýüt töwelem. Köy tartkanda goş kıldı çertmegin golundan çürüp alçuday bek kuçaktap, eki gözünü alaytyp erdin kese tişlenip, agala bulut sögülüp, ayaktap jamgır tökkönün, gögala bulut sögülüp gönöktöp jamgır tökkönün jaltanbay uguzup turup, jandırmagyn özümme taptırganyna, taş tiştetkendey kılıp öz ozum menen ayttırganyna kapalı elem. Hey yrysy jok, tulparymdyň kaçkany, tuncu oçumdun ölgön emespi dep biyip min bakırıp, oşoga kapalı elem. Oşol günü oyga çömülüp sanagaç gömülüp oturdum garagym. Töşü tüktü kara jer bolup jaralgany, töbösü biyip gök asman bolup jaralgany egerim, tınçlık görelek dürbölöňdi dünýäni dürbölöňden tübelükke arıltıp, adam balasyny akır zaman gününe dere tınçılıka bölüp koydum dep jürsem,
Atan görü, oşon üçün tögöröktü töp çenep, tört uuluma teň bölgümünde baş ayagı jok başalaman düýneni baştuu ordogo biriktirgem dep jürsem, atan görü, göz aldymda bir solkuldady ornotuluu josunu. Tüýşeldim. Joçunun baldary ata ordun joktatpay bat çeçimge gelip, han götür alışpagany bülük saldy sanama. Yasagy tursa aytyluu, koldorunda жазы bolup çiýili bulem nesi? Tüýşeldim. Ölgön joçumun ordun gimisi eleyt. Mınça talaşıp kalyşdy. Gimisi ılaýykda, gimisi tatykdy. Tum balası ordo içendin daýny gana. Tyň çykmasy batyýby. Tokolu tolon emele tokoldan tuulgandary çır saldyby. İçara ırkıraşpay gantyp çetişet boldy eken deýmin içimde. Mınça talaşıp kalyşdy. Gimisini ılaýyktap handyga göterişet boldy eken deýmin. Günde gabaryny alyp tınçym getet. Kabaryny alyp tınçym getet. Uykum gaçat. Han çygara alışpagan kanday aram nemeler deýmin. Anda ele gönüm zildep göňülüm buzulat. Kabaryny alyp tınçym getet. Kabaryny ugup tınçym getet. Oşol günü türkün oýga çömülüp, sarsanaga gömülüp oturdum garagym. Tüýşeldim. 2 aydan beri agurgumdun astanasyn at çabım jerden sagalap, görnüşke gire albay, gezegin sargara gütüp oturgan ogale köp oluyalar, takvalar, geçildir bar ele jurtumda. Düýnenin buluň burçunan jö jalangdap gelişken nemeler ele. Gezegi menen çakırdım. Taňguttun jörgölep baskan geçili menen süýleşdim jaý barakat. Tüpsüz düýnege men ornatgan tüptü tartipke ılaýyk eken süýlegen sözü. Gudak töşesem, başka guday dele jok eken, men işengen guday gele şenet eken bağımdasam. Süýleşip çerim жазылdy. Kara korum galam bar, oşol korum galamda geçil kanаңdan ırımga bürösü jok emgiçe. Çatırı galpaktyň gyrynday gaýgaýgan geçil kanаңdan kara korum kalama gurbaýsyň bizan kaýtyp dedim. Any antyp atkazdym jolga. Muhammedçilerden akselde oranyp, taş tespe tartıngan olyasынан erçibeke gelipdir. Bagdad, Mısır degen jerlerden emiş. Alary menen süýleşdim. Kança şahryn seldey tebeletip ötsem da, Muhammedçilerden seldetçen olyalaryny soýdurgan jok elem. Gyzylgyçdy, gök kışıpdy meçitlerin omkorta buzurgan jok elem. Iraz eken. Alardan sözüni Tıngdadım da, silerdeler ertelegeç men sıyıngan Gudayga sıyınat turbaýsyňarby dedim. Owa deşdi gudungdap. Je men Muhammediňerden zamanında tuulbay, je Muhammediňer men zamanımda tuulbay dep ökündüm. Jaratkandyň buyrugy dep keýip kalyşdy. Süýlengen sözleri epdi eken. Men ornatgan tartipke töbeken joruk josundary. Süýleşip çerim bir жазылdy. Kara gorum ordosu, oşol kara gorumga buýdalbay bargyla dedim. Gök çatırı gökülögöдөй kılıp, meçitin turgussun dedim da, jörgülögön geçildin artынан tez jönöttüm alardın dağıt. Çekelerin öpkülöp, yiyinderin kuşurup çokungandar geldi çuğurup. Birden süýleşdim. Isa deştele böjüröp, yasak dedim. Musa deştele mıljıngdap, yasak dedim. Kap mezgilatka bir aylangıday bolsaçı da, Isaňar menen süýleşkenimde emne, Musaňar menen süýleşkenimde emne desem, burkurap ыйлап jüberişdi beçaralar. Jaratkandyň jalgyzdygyna, bir ölügüne işenişet eken birigip, süýleşip çerim жазылdy. Göp garmabay kara gorumga atkazdym alardy da. Uşentip çerim жазылdy. Pirok. Tüşoy baryn taratyp gaýradan jalgyz kaldym çatırımda. Çerim жазылgany menen joçulardyň sanasy gaptady gaýradan. Karagym, ata ordun joktatpay bat çeçimge gelip, han götür alışpagany bülük salyp oýuma janym jaý taba albady. Yasagy tursa aytyluu, koldorunda çiýilүү, bul emnesi gapyray. Gün töbeden oğum mal bolçu. Üýdün eşigi göterilip tırgot jigitim girdi eňilip, çebelenip algan. Tynçylykpy dedim. Esil gaýran joçuňuzdun baldary geledat çaňdatyp dedi. Gimesi dedim. Çoğusu menen erçip dedi. Çoğusu menen? Taň kaldym. Jaňylbasam erkekten ele 19'u var ele. 19'u teňbi dedim. 19'u teň dedi. Kança gelişdi dedim. Taýşabym çukul dedi. Oýlandym. Toktaşsın dedim. Kuyunday çapkan geçikdenim butatım jerden uturlay jetip jol tosup,
өрөпкүтө каты жүргөн немелердин аттарынын оозун тарттырган. Аларды ак өргөмө жуутпастан алыс кармадым дагын, ойлондум. Эт бышым ойлондум, ойлонуп жообун таппадым. Аш бышым толгондум, толгонуп жообун таппадым. Өздөрү бат чечимге келип, хан көтөрө алышпаганы бүлүк салып оюма жаным жайым таба албады. Алардын аттарын отко коюп канча убакыт зарыга отурганын унутупмун. Эшик көтөрүлүп тыргоот жигит башпакты эңилей басып, «Эмине?» дедим. «Балдарыңыз камыкты, Алдаяр ханым, күн бата элегиңде», деди. Эртеден ар ойлонуп, бер ойлонуп, токтогон акылымды айттым. «Өргүгөн жеринде өргөө тиккиле, өргөөдөн үчтү тиккиле», дедим. «Жарайт», деди. «Дагы уккун», дедим. «Бири алтын босоголу ак үй болсун, бири күмүш босоголу көк үй болсун, бири болот босоголу боз үй болсун», дедим. «Жарайт», деди. «Өргөөлөр көтөрүлүп бүткөндө келгиниң, калганын анан жай айтам», дедим. Ал ортодо ойго чөмүлдүм кайрадан. Ары калча боюмду, бери калча боюмду токтоткон акылымды салмактап аттым. Үчөөнү тандап, үчөөнү болжодум. Жоочунун улуу катынынан туулду эле Батый менен Ордо Эченди болжоп аттым оюмда. Мескев калааны камап, калың орустун ханын жыкты эле. Батыйды артыкча болжодум. Кийинки катынынан туулса да Батыйдын камчысын чапчудагы эрдиги бар эле ашкере. Эр Шыбаны болжодум оюмда. Жана эт бышым убакыт өттү. Жана жигитим башпакты. Бул сапар үстүмө Кептеул башы ийле кирип келип, айтканым айткандай, дегеним дегендей аткарылып, өргөдөн катарлаш үчөө тигилгенин, кызыр эмди тай союлуп, конолгонун, камы бек көрлөрүн кабарлады. Өргөлөр тигилген арада арбыткан акылым бар эле. Алтын босоголу ак үйгө Батыйды конок кылгыла, күмүш босоголу көк үйгө Ордо Эченди алгыла дагын, болот босоголу боз үйгө Шыбанды алгыла, дедим. Кептеул башы сөзүмдүн уланышын күттү. Мен унчукпадым. Кептеул башы эгин көтөрүп көзүн алайтты. «Кенже туумалары» дегендей алайтты. Мен мел дейип унчукпадым. «Алдаяр ханым», деди кекештенип. Мен мел тиреп унчукпадым. «Кенже туумалары», деди мукактанып. Мукактанган добушун жоопсуз калтырдым. Кеби бүттү. Кептеул башы арты менен жыла басып чыгып кетти. Ошол түнү жоочунун эшейип сыртта калган кенже туума улдары катар тигилген өргөөлөрдү тегеректеп, ээрлерин жазданып, жамынчысына көрпөчөлөрүн сыйрып, сыздак жерде түнөшкөн. Аз өттүбү көп өттүбү убакыт эсинде жок. Аз сүйлөштүбү көп сүйлөштүбү эсинде жок. Алым сабак айтыштыбы же бир кайратын өжөрлөнө үрөп каптап айттыбы, анысы деле эсинде жок. Ошондо чөгөлөп отурган сайчуулдун оң тизесин өйдө кылып, ата арбакка тарнычын айтканга үлгүргөн эсинде. Жок, ойронду ошол түндөн ушул түн, ушул күн жоочунун өгөйлөнгөн 16 уулунун тукуму кепке кемтикпиз, сөзгө сөлтүкпүз, деди тизелей отуруп. 3 уулуна бөтөнчө арнап өргө тиктирип, бөлүп журтка улук көтөрдүңүз да токолдон туулган бөлөк уулдарынын тукумун жай жоочу, жаман жоочу атыктырдыңыз. Бөөдөсүндүңүз ата, али күнчө арылбаган бактысыздыкты башыбызга үйдүңүз. Аның рас, деди ата арбак. Өзбек бердибектердин түгөнбөгөн кордугуна чегердиңиз. Шыбандардын шылдыңдуу кебине кириптер кылдыңыз ата. Жаманыңар ошондо эле билинген дешет. Алдыңа барышканда жада калса жаманчысы жыртык алачыкта буйрубаганы аталарыбыздын жамандыгынан имиш. Калп, деди ата арбак. Калппы? Ыра көрбөгөнүңдөн жыртык алачык тигилбептир. Калкаланарга кара алачык буйрубаптыр. Хей! Аталарына алтын босоголу ак үй энчиленген өзбек бердибегиңдин балдары көтөрүштүбү арбагыңды? Же ураанын чакырыштыбы жабыла, деди сайчуул. Ата жолунан азгандан бирин-бири кырып бүткөнү калды го. Күмүш босоголу көк үйүңдүн ээлери кайда жүрү чачырап? Болот босоголу боз үйүңдүн ээлери кайда талаалап? Бири-бири менен кырылышкан Шыбаныңдын балдары актадыбы тилегиң? Орноткон жосунуңду улантыштыбы?
же ясак чийдирген керезиң ушундай беле? Жок, андай эмес, карагым. Аларбы? Алар саткын чыкты. Керетимен жаңылыпмын, кагылайын. Илгери заманда киши баласы аттунун каны сууда аккан кызыл кыргынга көп болгон жайым бар, ата, деди сайчы уул. Кайсыл кыргын деп так секирди ата Арбак. Тептиргесинен ок арылтпай, кулачын керип жаа тарткандардын, төбөдөн жалаңдатып кылыч балта шилтегендердин арасынан көргөнүм жок эле. Сыр найзасын колтукка толгой сунгандардын катарынан байкаганым жок эле. Кайдан кырылышып жүрөсүң? Эл басар аттуу ханыбыз чыкты. Атактанкы таш жарып, ясак жолунан сандап безгендердин сазайын берен деп чыкты, урпагың ичинен суурулуп. Алдыңызга барган аталарына жыртык алачыкта тигилбегендердин тукуму четтеп турбастан, жык жасыбызды айрып, Элбасар хандын тамгалуу айрытуусунун түбүнө жыгылдык. Туталанган жаныбыз чоң уруш салдык. Кыйкырып жого тийсек да, туура 40 жыл илгерки ошол кыргын күнү бүгүнгүчө тыйылбай уланып, түнү бүгүнгүчө созулуп, жерди дүңгүрөткөн көктү айырган чуусу ушул кечте араң бастагандай кызык сүйлөдү ата Арбак. Коской көрбө карагым, эмеле көргөнүмдү эм айтып, ырбата көрбө кайгымды. Азыр көргөнүмдү азыр айтып, арбыта көрбө кайгымды. Көрдүм урушту. Кыяматты көрүп келатпайымбы да, кырылганын ардын айынан кашайып турбайымбы мынтип. Колдоочусу күчтүү экен, Мөрөй Өзбек ханга болуп кеткен. Арбагың сүйөмөлөгөндөн кок сыягы. Жок карагым, силер тарапты болгонумдан Өзбектин тукумун чыкпайт дедим го. Чыкпайт? Ушул сөзүң распы ата? Деди сайчы уул жалынычтуу. Биз тарапты болгонуң распы? Тукуму чыкпасын дегем. Айтып сөзүм бүткөнчө тукуму өлчөнүп, четинен кемиген Өзбек бердибектердин түгөнгөнү калганы жалганбы? Деди ата Арбак. Калк ичинен кабарың жокпу карагым? Өз баштары менен кетсин кесири. Арбактын экөөбүз ушул сөзү өз тукумуна өздөрү жасаган кыянаттыгын эрксизден эске салды. Чоң атасы Өзбектен мурастаган тактыны бийликке көзү каткан бирөөгө тартырып ийчүдөй кызганган Бердибегиң түбөлүк өлбөчүдөй болуп эркектана туугандарына өчтүү чыкканын ким билбейт? Не бир уйкусуз түндөрдү өткөрүп, басса турса тегерегинен корунган неме, акыр соңунда кара жанынын тынчына карап, убал сообу дебестен, улуу кичүү дебестен, урук тууганын туташ мойсотуп, өз канынан жаралган уулдарында бирин аябастан койчомуздатып, кырдырып салганын ким укпаган? Герисине кеткен үчүн герки көтөн Бердибек атка конуп жүрөт да, айткың да келбейт, эстегиң да келбейт аркысын. Эркек тукумунун түбүнө жеткен экен, хандыктын туткасын кармап калар мураскору жогунан керегесин айлана калчылдап басып, карыганында коколой башым койгулап калганын уккамын, деди сайчы уул. Ошо да. Сайчы уул жакасын карманды. Арбактын көзү менен болгон тура бул иштин баары. Арбактын каары тийгенден тура. Каарданган ата Арбак бооруң жегир Өзбек хандын тукумун Өзбек хандын тукумуна жуттурган экен го акыры. Ооба, деди ата Арбак. Шон үчүн силер тараптуумун. Аз өттүбү, көп өттүбү убакыт эсинде жок. Аз уктубу сөзүн, көп уктубу анысы деле эсинде жок. Ошондо сайчы уул ата Арбакта мындай насаат эшитти. Мынча шайланып аттаныпсың балам, теңиз буканын маңдайына барсаң барып көр чыдап. Бирок теңиз букаңар жакында өз ажалынан өлө койбос. Ата, жай жоочунун тыкыры эсебинде теңирим соккур теңиз бука сакай кыз ооруга чалдыкпады беле? Дабасы табылбас дартка тоорутканын билдирбестен, журт ичине шек алдырбай сак жатканын эшиткемин ошонун. Кагылайын ата, тили дудук өгөдөй абамдын мөрүңкүрүн соңку ирет тартчусунда кермектүү өкүн үчүн аралаштыра күүгө келтирген керез эле. Маңдайына 6 кадам чукулдап, буканын соолур чагын болжолдоп коймокко баратпадым беле? Деди сайчы уул бир аягын көтөрө сыңар тизелеп.
Kayaktan? Görü jakyn. Ajaly takımdap durat. Görü jakyn eken, ölse uşu Berdibek ölör başımırak. Belki unçukpady. Biroq teni buqadayçyň teňiz buqa öz ajalyndan ölbeyt jakynda. Kanteyn. Jaman joçu tukumyň gordukdan arylbas bolgon beým. Arbaktan sırt kalbasaňar ele arılasyňar. Arbakty boz ata. Ata jolun gulsaňar. Anan, altyndy ordo silerge buýruyt. Ha? Sıňar tizilegen Saýçuul epkin urganday arkasından güýsü menen bir getip, talp etip göçügü jerge tak diýip oturup kaldy. Eki kolu şaldaýyp, eki gözü çakçaydy. Kulagy tunup gaýra açyldy. Tunjuray tunup gaýra açyldy. Gaňryşpy je anykpy? Jaňarykpy je jazmyşpy? Ha dep ünün gatkyça, oğuzu aňyraya açılıp araň jyýyldy. Aňyraya açılıp araň jyýyldy. He dep ünün gatkyça, egi şalpaya düşüp araň jyýryldy. Şalpaya düşüp araň jyýryldy. Çakçaygan gözüm bardap, gemşigen erdin epdep tartıp görödü. Emnesi buýruyt ata. Ata jolun gulsaňar ordo silerdeki. Ordo? Oba garagym. Ok. Az öttübü göböttübü belgisiz. Boş çılbırın süýröp, en jaýkyn ottop ketmesden kulagyn japyryp, en talada gowuraşkandarynyň sözüne bılk etpey goşum uýugan gök çobur oň tuyagy menen jerçelip iýip goşgurundy. Kebi buzulgan Saýçuul başyny öde götürüp, jan jagyn eliňdey garandy. Jerde 5 eliçelik oýup ýegende emneni gördü janybar. Kulagyn gamışday tikjitip, emnege goşgurundy janybar. Oň iňinden aşyra garap, şıbırt albagan soň, sol iňinden aşyra garap şıbırt albagan soň, moýnun çukul burdele art jakdan öçüýe basyp geletgan göçöndün erbegen garany gözgö elindi. He dedi. Al tündögü bakırçılıgy menen jürgen albey tanış janyna jele boyu çukuldap gelgiçekdi. Saýçuul ata arbakty buçkakdap getirbesden, buzulgan gebin üzülgön jerinden gaýra ulayyn dedi we je kurgan jany gebinin anygyn gaýtalatyp ukmakka gaýtalap suraýyn dedi we aýtor başyň gaýra jalt burdu. Jalt burdu da maňdaýyndagy ata arbakty tappay kaldy gaşaýyp. Eki kolu menen kara jerde bek dayangan galbynan jazbay. Eki gözüm bardap açıp jumup karady. Gözden gaýym bolgon eken, jel menen goşa jel bolup, jeldey golup uçup ketkensip, jetesinin izi jok. Öböktöy berip koluna urunçudan beter emelede ata arbak tikesinden tik turgan ayaktay jerde karşı terşi sypalady. Kumu aralaş sapırılgan toponu koçuştap kalgan ele bolbosa koluna eşdeme urungan jok. Kayaka jittin gatygün? Kara gölöke olup siňip ketkensip, karanynın daýny jok. Kayaktasyň aýlanaýyn atarbak? Kara gölöke olup kalkyp, alystap baratkanyň çyn bolsa, alystagan garanyň ay jarykta gözden üdülgönçe kana tiktep kalaýyn dedi we eki aýagyna şap tura galyp, eki jagyn kaýsalaktap karandy. Süttöy tögülgön ay nuruna çaýynyp, söküt tartkanday tunjuragan talada gözgö garan ilingen jok. Balkim bağı taýky balasyň kıya albay, andasanda kılçaktap baratkandyr aldyda. Kılçaktap baratsa, getken jagынан samga aýaldatyp galçuday bolup, moýnun sozup ün saldy artyndan. Ata! Dedi jelgip. Ata! Terebel meltirep unçukkan jogap bolgan jok. Ata arbaktın etegine ermeşip, artınan koşu erçip geççüde öňdönüp, arbak ıň-jyňsyz yaşıngan jakka irmemçelik baş bakçuday öňdönüp, eki kadam ilgeri asta basıp obduldu. Bayatada arbak kongon jerge tura kaldı, biliner bilinbes titiregen eki tidesin çala bөгüp, eti kaçkan ekinin koşurup. Ata! Dedi akırın. Tınşadı. Ün jok. Kayrılıp çıkkan ün bolgon jok. Ata arbağı gaýryp ünün salgan jok. Eşilme çılmırı jerde çuvalgan gök çoburu gana tanoolorun gerip koşkurga atty. Saýçuul eteginin eki uçun gagыныp, ay talada turup kaldı, ılajysız umsunup. Arbakty ürkütö dawyş salıp gelgen çoçun garaan jakyndadı.
Oy kimisi desem Sayçuul abamsızbı? Arvaňyz dedi Joçun. Sayçuul moýnun burup harva dedi demi gıstyga. Jaşy 18-19'lardan ozbogon, sarı çiýkilinden gelip eki gözüni alaytgan jigitdi daroo tanyy albastan büşürkedi. Kim eseleň? Sarı takımın. Mangutaýdyn olumyn aba. Mangutay? Mangutaýňardan ile 3-4 emespi? Kaýsynysyny aýtasyň? Jazymangdaý dep goýşat. Jazymangdaýlysyňby? Joçunun 10-njy balasynyň tukumysyňar da, bilem. Özümden inlerimden turbaýsyňarby? Tala gezip kalypsyň, tynçylykby? Tözdep çykkamyn aba. Teňiz bukanyň jelmaýan çykma tösü oşonçodan bugün üýrünen bölünip. Dedi Sayçuul oýlu. Orus kurdelenemeken takyldap süýlegeniň gara. Uşunu oýlady. Uzun tuğrasından göktele verip tarpı çykkan, buğuçu üdük çarıkçamın avı joçu balasın jöçön gana jurttan guvalap, tün gata töýüzdettirip koygan teňiz bukanın zökürlügün gara. Uşunu da oýlady. Teňiz bukanın teginde balenin jilmaýanyby. Te ilgeride Elbasar Xandyň eli çabılıp, malı talangandagy kandy buluğunda oljoga geterinde iýesin jokda ökürgen oýsul ata tukumyndandyr da. Anan uşunu oýlandy. Abake, bir öjarym menen gowraşkanday bolduňyz çagymda, dep takyldady sarı takı. Arba kasırdı jolukkanyn tölge kılgan Sayçuul kımırındı. Özümçele. Şeriňiz barday göründü jandagan. Sarı takı jan-jagına tegerete göz çaptırıp da koydu. Birok hiç kimdi göre algany jok. Ýeňçilikde öňgürep aldım, dedi Sayçuul. Öňgürep? Ögöde awam o düýne göçken bugün. Oşo kişinin gaýgysyna öňgürep dep adaştırdy Sayçuul. Kaýsy ögödöy? Küçü ögödöy emespi? Owa, hürçü ögödöy. Eski gözden ele. Bilçi beleň. Bilbegendeçi. Gezdeşkenim ele bolgan jok. Birokda abydan çoň güýçülügün bir dalay eşitkenim bar awalardan. Anda emes oşol. Ögödöy awaňdyň gabaryna aşygyp keletam. Taň, bir öjarym menen gowraşkanday syaktandyňyz. Çamdaýyn, men çamdaýyn, dedi Sayçuul jylanday çuwalgan çylbyryn jyýyp. Konuşuňar çukulbeýim? Çukul. Teňiz bukanyň jogun tappastan aýlyňa gur tüsseň töben kandoga geter. Tötö joldy görsetip koýgundagyn töňdi izlej goý garagym. Şapalak kamçysyn büktöy uuştangan Sayçuul sarı takyny takytpay jönömökö kamurdy. Sarı takı gökçöwürdün başyny oňdy tartmakka jylosun elpek tutandap, abasyn goltuktan ayar taýady. Elpek çykypdyr. Maňdaýynyň jazılıgy genen bir garış Mangutaýdyň bul balasy elpek çykypdyr. Joç atanyň 10-njy balasynyň oňdap taragan tukumdarынан Sayçuul uşintip syn berdi. Gaşaýgyr atan tönün aýynan gamgak tutalany garşy terşi gezip, jylga jybyrtkany aňtarganyna gabagym gaşym debesden, kanyň joşunun başga baldary çylap, et jelgençe bektin eşiginde başty tömen salaňdatyp, tüni ogonça şük çögelep oturgandan göre, oğuzundan agıt girip karet çykçu teňiz bukanyň karyna, dölöngüttörünün suuk sözüne yeptep kabılbay turganyn oljo görüp, ayıl üstün tünü boyu aýlanta goru deseň, anyý debesden uzun tuğrasından göktölö berip tarpı çykkan, buğuçu üdük çarıgın butunun başına çala ilgen boydan çurkap geççüdöy elpek demeken. Uşintip sın berdi. Anan arbak ümittü aytkançalık ata jolun kuğuçusu kim? Kim bilet? Abal kim? Bet maňdaýlap bastıra tüssöňiz aýyldyn kup üstünden çygasız, dedi sarı takı. Jarayt. Tün op barat. Töňdi başym tabal. Aýt olup jarykdyk bugün çyrakda jarık emespi? Tawarmyn? Yet kuştan abayla. Uda gamçylanyp, eki öňürün kymtynyp aşyga bastırıp getdi. Oğlakta algan soň oýunjydy. Jaratkan teňirim, töbösü biýik gökö teňirim, haýlanaýyn atarbak. Emne tölgölü güngö jolukturduň zamatda. Emneni gördüm. Kim göründü gözüme? Kim jolukdy özüme? Kimge uçuraşdym bugün? Beti bagjaýgan, gögala juka sakalçan tura atabız. Juka muruttu, jymşyk gözlü tura atabız. Haýlanaýyn.
Артына кылчайып карап койбостон, кылчайса эле эрдин капталына кооп түшчүдөй кебетеленип, ат минип көрбөгөн сарттан бетер эрдин кашын эки колдоп беги уштап, анда санда темингенге жарап, ичинен кудайлап тайынып, илките бастырып келет. Ичинен көрүнөт. Чунак бала капилеттен чуркап чыга калбаганында, маңдай теске мынча келген арбактан ажырайт белен, ажырабайт белем, үйрүлүп келген ата арбак үркөт беле, үркпөйт беле, маңдай тескелешип да канчага отурат элек. Теке сала бастырып келет. Артына аялдап карап койбостон, аялдаса эле үзөңгүдөн буттайып, эрден көчүк кыйшайып, капталына ала салып түшчүдөй кебетеленип, эрдин кашын кое бербестен бек уштап алган. Утур кудайлап, ичинен күбүрөнөт. Дөөлөт күткөн сөйлөтүчү, нооча бойлуу тура. Эски кишилер кийинсе керек го, узун этектүү боз чепкенчен, башында чымкый ак топучан тура. Эмнеге уктум? Баса ата арбак беленди сөзүн айтканга үлгүрдүбү да, шорду сайчы уулуң укчусун угуп калганга жарадыбы? Арбак кейгендеги учурду көз алдынан жана бир сыйра чубатып элестетип, чалды куйду койго алдырбастан, эшиткен сөзүн калтырбай эстеп, дарттуу көкүрөгүнө бек түйүлгөн экен. Эки ооз анттуу кебин эки мертебе кайталады ичинен. Ата жолун куусаңар дейби? Жай жоочу дейби? Жай жоочу тараптуумун дейби? Ата жолун жай жоочу тукуму куусун дейби? Айланайын ата арбак. Какталанын ортосунда куулуп угулган каңырыш эмес эшиткени арбактын оозунан кулагы менен уккан кеп, андыктан жана кайталады ичинен. Бул эмне төлгөсү? Өгөдөйдүн айтуусунда теңиз буканын болжоп жүрсөк, керки көтөн Бердибектин өлөр күнү жуук дейби? Арбактан сырт калбагыла дейби? Арбактан сырт калбасаңар, алтындан босоголу, алтындан босоголу. Бир бүркүм шилекейи кокосуна уюп калгандай, тамагы бүтөлүп кайра ачылды. Эки таноосу кыпчылып, деми кыстыгып кайра жазылды. Зикир чалып, агурган дербиштей, ат үстүндөгү көчмөнчү дербиштей, арбактан эшиткен соңку сөзүн үстөк кайталады. Алтындан босого, алтындан босоголу, алтындан босоголу агордо, ошол агордо, жоочудан калган агордо, ант бузар адамдардын колуна түшкөн агордо, кор болгон кайран агордо, алтындан босоголу, алтындан болу. Жыртайган көзүнүн кычыгына жаш тыгылгандан, эки колун эрдин кашынан бошотуп, жакасынын жыртык учун иле карманып, маңдайдагы алтын казыкты тиктеп, кудум 40 жыл илгеркидей телмире тиктеп, анда 9-да эмес беле курагы, касиеттүү алтын кадас, жарыкчылыктын казыгы болгон касиеттүү алтын кадас, каадалуу ордунан күндөгүдөй чачырап чыгаар бекен деп тиленип, түбөлүктүү долоон бурхан түгөлү менен чыгаар бекен деп, ошол долоон бурханга тогошо алтын кадас төбөдөн жанар бекен деп тиленбеди беле, канжыгадан кан аккан каргашалы ошол кечте. Чалынычтуу күбүрөдү. Алтындан босоголу, алтындан болу агордо, ант бузарлар тебелеген агордо, кор болгон кайран агордо, ошол ордонун куту эми жай жоочуга ойт дейби? Ошондо көзүнөн жашы мөлт этти. Дагы сыкса дагы мөлт этти. Эрдин кыйгачынан кырча тиштенип, эгин кектүү кымтынганга болбостон сызылып ысык жаш кетти. Сыздаганда мөлт кетти. Кымтынган эги бүлк-бүлк жука титиреп, кемшие түшкөндө эки көзүнө толо имерлиген экен, чубуруп кара жаш кетти. Какшангандан жаш кетти. Карыштыра тиштенсе болбой, жаак булчуңу калч этип жазылганда, түйрүйгөн эрди буу этти. Буу эткенде буркурап буурчактап ачуу жаш кетти. Буулугуп буюккандан жаш кетти. Көңүлү кермектенип, көөдөнү түтөгүп турган жаны токтоно албастан, өпкөсүн соолуктата өксүп ийгенде, 40 жыл муштумдай түйүлгөн эрк кудуретине ушу бүгүн ээ боло албастан, ай толгон ушул түнү, элирмеси тийгендей тала жаш кетти. Алтындан босоголу, алтындан болуу агордо, ант бузарлар тебелеген агордо, кор болгон кайран агордо, ошол ордонун куту эми жай жоочуга ойт дейби?
Jay joçunun omaty deybi? Bugün geçti ele uşnu menen 2 mertebe udalatyp, erkinçe şoloktop algan jany tegizdegi konuş üstünen jaňyrgan ırçordun şaňduu ünün, ırçı çorçularda şaraktap sürögönderden awa jargan şatyra şatman dabışın kulağı özül kesil çalganda, teňiz bukanın aýlyn jazbay tapkanyn bilip jaşy tyýyldy. Egin gemşiňdetip, jeňinin aýrynysy çuvalgan jyrtyk uçu menen gözün sürttü şaşgalakday. Oň gapdalyna enkeye galyp, tanoolorun gysyp, şorgulagan burdan şuu ettire atdy da, çimkirigeýle eşken golun etegine karşı tersi sürtkülep arçyp koydu. Ahmalap garap, aýylga gaýsy jagyndan düşmekde boljody. Atyny uzun jetelep, jö basar jerim boljody. Aýyldyn etegine oboço gongon, ogele jyş kara alaçyktarga teňiz buka jandan garış çygarbay, ertelgeç ermegine garmagan Jay joçu tukumynyň baldary, jaýdyrgyçdyr panalagan eski alaçyktar ele. Jan aşa düşkönde erteleýe attan düşüp, çylbyryn çuvaljyta garmap, şapalak kamçysyn moýunga ilip, ne var ne jok tördü garap jügündü. Joçunun ırysy jok, köp balasynyň birinden bolorun bilgizdi üşintip. Kıvır etken jan aralagany görünböy, kaptalynda kara alaçyktar tunjurayt. Eýleri japyrt ürkkönden eň taştay kaçkansyp tunjurayt. Te maňdaýdagy tektirrek jerde tegirete tigilgen, göçmen balası ırga goşup aýtmakçy appak jumurtkaday tizilgen boz öýlerge, 12 kanatlysynan ele 10 çaktysy bar okşoýt boljosa göz jügürtdi. Teňiz bukanyň üýü gaýsynsy boldy eken? Kaýsynysynda oturdy eken? Maňdaýky üzügi syrylyw, synyk ugu gaýrly kara alaçyklardyň birinden uňuldap oýlagan balanyň üni çykdy. Enesini sorotgan oguldy. Şök, şu götür batam. Teňiz buka geletat, alyp ketet. Akyryn. Bir üzüm etke, bir jutum jarmaga zar bolup, üzdügüp ketken okşoboy beçara. Enesi, teňiz buka dep tepildesele, balası korkup kalbady. Oňşup ýylaganyn tyýbady. Teňiz buka kaýsynysynda oturdy boldy eken. Saýçuul janatada konuşundan uzap çykçysynda oýlaganda ele oň koçok atçuday otur jügünüp, jörmelep basyp, otur jügünüp, kaptaldap basyp, aýyldyn te törüne tegilgen ak örgölerdi gözдөй jönödü jylyp. Jörmelep geletda galkyta göz çaptyryp, örgösün izleyt boljoldu. Jügünüp geletda göz gıýygyny agytyp, örgösün izleyt bolumdu. Egerdele iregesin oroy, malakayların kolga alıp başların şılkıytıp, çökö taanday tizilip, çögölep oturgan kişilerden joğun katары görünse, egerdele çamgaragın tüp kötörö şaraktagan şaң ogulsa içinen, anda teňiz buka töröňden adatynça nökörleri menen çarda oturgandagy örgösü oşol. Jörmölep geletda başların şılkıyta oturgan kişilerden garanyn izleyt. Jügünüp geletda çögölep oturgan kişilerden garanyn izleyt. Tüzüle düşüp izleyt, bügüle düşüp izleyt, kalkıta göz çaptırıp izleyt, göz gıйgyn agytyp izleyt. Jabıla sürögöndürdün şaraktagan dawyşy, ırçordun şaňy, girgen suday güpüldegen akındyn üni jaňyrgan tarapty baamdap, ıktap gelet. Iregesinin 2 kaptalynda momçylangan Mısır şamy tamyzyly 12 kanat boz üýdi boljady. Bolbady oşol dedi. Aktayağı öňden öt, boz üýdün ozundan garış çylbay. Uçu gaýky kılıçın jalaň asyngan jigittin, boz üýdün ozundan 10 gadamçalyk alysta 6-7 gatar orolup, çoň kiçinesi debe jer süzçüde üňküýüp, ünsüz sözsüz çögölep oturgandardyň garany gözgö çalyndy. 6 yaşar balasынан 60-dagy awuşgasyna deri, 7 yaşar balasынан 70-degi çalına deri, aýtdyrbay özleri bilip jaman alaçyktarынан kınk etbesden ubay-çubay erçişe basıp çygyşyp, jembererde akyrdy gözдөй agylgan goýlorsumal günde 4-5 mal adaşpay çoguluşyp, teňiz bukanyň ak örgösünün eşigine mildetdi jygylyşgan kuğulak tuğandar ele. Tanıdy, boljop tanıdy. Joň towy menen mıntip çök düşüp, jonun salyp bir otursa, joçunun baldary oturar. Başka kimisi oturmak ele ünküyüp gelip, kimisi jygylmak ele mildettin bilip. Oşol ele. Semiz jylkynın jaňy bışkan etinin uurttan şilekey çuurtkan çüýgün jyty murunga urundu. Kaňyl jardy ördödü. Et jaňydan tartylgany galgan beým, şilekeýin gürmep jutup,
Göz kıyığın salsa beregide kulaşтай kapkagı taşka kıngaya tirelip, üstü koyu bulolangan 6 kulak çoyun kazandı gördü. Börktörün gök jelkege türtüp koyup, bileklerin türüne tabak götörüngen 5-6 osu oşol taş tuğulgada asılуу kazandı tegerektep kүйpölöktöyt. Kur semirtpey soyup alışkanda godуңдашкансыйт. Üç taman, Kürjaylonun jaşlı rаңına gana semirgen жылkı. Bah çirkin deşet tamşanışıp. Taş tuğulganın otu janarak tele işkertilgenin bağım kıldı. Jakındadı. Dağı jakındadı. Jügün ötüşüp jakındadı. Joçunun jerbetindegi ırısı jok baldarынан bolorun bilgizip jakındap kelet. Kazandın başında kүйpölöktöy tabak götörüngen kimdir birösün taanıysala. Adam ey, kutumşuk mına osu kaydan jürütün üçünde kangıp dep, ırgıştaganın kulagı çaldı jügünüp atıp. Kayıl, anısına kayıl. Buydalbay ötüp, mındayrak tikilgen üydün mаңдайындағы gözgө urungan boş kazıkka gökçöbürün kazık boş bayladı. Hey tuğuşkan, kişi boyu tikilgen mamıga jolomak kayda, jolop barıvanday mamıga atыңды asa baylamak kayda. Çögölögen tuğandarının katarına, Kutonun argamjy menen kurçangan, moltuyup jertiktegen çetke kişige ıyıgın kagıştırıp, çök düşe oturup kaldı momurayıp, kolun ıldıy alıp, elden kalışpay başın şılkıytdı. Ünün götörüp, kovuraşkanga jarabayt. Jılt etken gözleri jıltırap urunabı degen ümittö, oңdu soldu kopşogon bolup, katarındagilardın ındını öşünkü yüzlerine tütpöstön göz kıyığın saldele, jүүnü tirürök birin ekin kabırga tuğanı kıltıya garap, gebersigen erinderin araң bülküldötüp, uçuraşkan türdönüp, şıl kıygan başların iyi kemiş etişti.